Previamente, realiza a hixiene de mans. Sitúa a parte frontal da mascarilla na palma da man e as cintas elásticas por debaixo. Aproxima a mascarilla faciana e coa outra man leva os elásticos ata a parte posterior da cabeza e nuca. Axusta as cintas elásticas no nariz para conseguir a máxima eficacia. Comproba o axuste correcto inspirando e expirando con forza. Recorda en mascarillas con válvula facer tamén a comprobación tapando a mesma. Evita tocar a parte frontal da mascarilla. Coas mans, colle as cintas elásticas e retira de atrás cara adiante. Garda a mascarilla ou refuga según protocolo do centro.